Hey, selamat datang ke channel Kason Squad Horror. I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I call her Selena. Shawty hop up in the whip, but I ain't never seen her. Shawty love the way I whip it in a two-seater. Okay, buat video sekali tu, aku minta ampun mayu-mayu dengan guys subscriber aku. Ya ke lama udah ngantai aku upload video ke baru-baru. Laban lama tau aku tu terlalu sibuk gawa. Lalu hari-hari kini kak ngagak video, temu kerja. Alright, malam tu aku main live streaming game horror ianya Araya Part 2. Bisa subscriber aku minta aku nyambung Part 2 tu. So bakal ke malam tu aku nyambung game Araya Part 2 live streaming. Ni buat kita mulai masa kita terus main game sama-sama. Let's go. Tak. Seram weh. Gila hospital tu. Nama hospital tu terbengkalai ke Indonesia. Ada orang minat aja. Marissa. Siu hang depan ni gue. Gila seram mati, sumpah. Arya, why do you keep running away? Lesap. I have this hatred inside me. It's growing stronger each day. I think it started to affect my daily life. People are starting to look at me on the street. I'm so lonely. Would you like to trade places with me? Oh my god. Wih gila. Gila, wih seram wih. Kiri kanan. Wish.
Ooh. Oh my god, ketawa ni. Oh. Sampah menunggu alien dia. I have to kill them all before I can start the ritual. Oh, bisi yang dalamnya. Bakal benar medah. Sakit. Tapi ingat confirm hantu lah. Masuk bak utai pabung tu. Bak utai bakal utai lubang ekon. Udah main tempat tu. Part 1 ko dah nak boleh. Press me. Oh my god. Iklan. Sisi gambar. Gila weh. Something's not right today.
got a feeling that something bad is gonna happen. Mi nhà bè. Oh. Tiwan yang ngasut kenyian. Pem. Kini to. Terjalai dah tu. Push. Siapa punya bed? Gila. Woi. Siap lah patungnya. Gila weh, tarik pada depan pintu. Tapi tu ขอนำเสนอชุดมีดอเนกประสงค์ชุดมีดที่มีความหลากหลาย มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงาน กินกับหลากหลาย พัน Gila. Dia mana aku hak kita. Dia mama benua tu. Siap weh. Apa tu game ah?
Kita tak ada itu jalan. Ada patulnya. Something isn't right. Tonight feels different somehow. You must die. Oh my god. Mati betul ke dah. Namun gaya kaki ni tu. Pusing-pusing tak? Loh. Oke. Sorry guys kalau lu petang. Mereka kita tak beda. Apa aku ada lighting. Pas aku buka lampu lah. Mereka kita ada beda. Aku bunuh reaction. Where the hell am I? Table. Gila cuy. Main gagay, ano to? Main gagay. Dito nih hata mo. Gagay.
Woi, tembus. Yang ada dia. What? Kurang dalam bilik tau. Men, bilik apa tu? Ini patut. Oh? What? Tutup pintu, buka pintu. Follow me, follow me. What is it? Why are you so late? SF. Buat tadi bisa orang masuk. Tapi game tau sekejap kia tu. Game tu memang yang gagal orang tak tahu. Ada radio pula. Gila weh. Kenyit dia jauh. Kecil sebelah kiri. Sama aja bilik usul. Yang mana? Aku rasa doktornya bunuh girlfriendnya. Atau tadi bisa gamal si teh laki nginok nak tapi mua kinok jadi kabur ke? Dikabur lah. Mungkin lah. Ush.
seen her before. Weh. Is that you again, Rama? This is none of your Oh business. my god. Piss off! Piss off! There you go. Okay, nya meh tadi video part 2 Araya. Wih, game tu memang orang yang ke lebih jantung ka sakit jantung nak boleh main game tu. Laba game tu yang surat kenyit. Yang orang kejut-kejut lah, kenyit-kejut sama. Okay, nangkanya jam yang video ya ke area part 2 kali tu. Terima kasih ngagai kita semua yang udah subscribe. Anda ingat kita mesti subscribe. Udah ingat kita klik loncengnya ngambil kita nak tinggal nama video yang kita datai. Engkau udah ngagak video tu, aku akan bisa ngagak video baru. Ngambil kita nak tinggal nama video yang ke gagak aku udah tu. Mungkin sekali tu aku upload video ya ke dalam seminggu sekali, 2-3 hari sekali. Ngambil bala kita subscribe boleh mendak nama video ya ke gagak aku buat channel Kesen Squad Horror. Nak aja malam tu. Terima kasih. Bye.